Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha go semoya ka Dr. Magabo. Ebile ke amogela le ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo gopela gore le subscribe, le like channel la rena, le gotle le notification bell. Ke a leboga. Today ke nyaka re bolele ka dilo tse 5 tse le gore o tshwanetse o di dire go bona angel number 5. La gopola di angel numbers ke le ke di numbers tse leng gore mangelo a gago ba tla go wena through tsona, ba tliša melaetša ka tsona. Ka bolela gore di numbers tšeo e ka ba like mohlomongwe go tse bona maiba akere go tlo lalwa kona ke ya makae, ga e le gore ke le le tee go ra ke angel number 1, ga e le gore ke ya mararo angel number 3, jwalo le jwalo. And then ka bolela gore o kgotse le gore ko re a bone maiba a 5 fela, nako nngwe o bona o lebelela ntlo o bona house number e sa le number e la e le gore o e bone mola dinonyaneng tšele maiba ale. Bošego o robetše o kgotse le gore o lora that number goba go phafarega bošego, and then go lebelela watch ya gago ke number e ne e la e le gore o e bone ya maiba ale. So this number e no tla go wena kgafetša, that's an angel number. Go bona ebile e tla kgafetša go ra re ke molaetša wa bohlokwa go tšwa go mangelo a gago. So today ke nyako share lela dilo tše 5 tše le gore motho santse gore a di dire ga bona angel number. Okay, yaanong ye re tlo bolelang ka today ke angel number 5. Under angel number 5 ke eng dilo tša bohlokwa tše 5, 5 things tše le gore o ka di dira the minute o bona angel number ela e tšwelela kgafetša. Angel number o ka e bona mo ditorong, o ka e bona mo like di number plate tša dikoloi, o ka e bona mo like di house number tša metse, o ka e bona gape le mo watching ya gago jwale le jwalo goba le seo bala buka. The minute o bula buka yela o o ithoma mathomo o no e bula randomly ka ba Bible ka ba whatever o go tsela go se no e bula bukela, then the matlho a wela kae go di mo ga number 8. That's an angel number. Dilo tše 5 tše o ka di dirago go bona angel number 5. Point number 1, o tsebore ke nako yela ya gore o kopane le mangelo a gago, o kopane le badimo ba gago, o kopane le the creator of the universe. Go bona angel number 5 ke sešupo sa gore rapela, o ka no ba rapela every day. So mara e kikintela gore rapela kgafetša, maybe o ka rapela every 3 hours goba mohlomong bile wa ba wa fasta go kgonagala. Then wa tseba gore o ja ka nako e itseng, o ja dijo tše di itseng, and ebile o ja nako o rapela. O tlo rapela and ebile o ka dira dilo tša tshwana le di-exercise, o ka dira dilo tša tshwana le di-yoga, o ka dira dilo tša tshwana le di-meditation. Ke nako e la o kopana le mangelo a gago, angel number 5. Okay, point number 2 ke nako e la ya gore o ke tshepe. Angel number 5 e ra gore ke tshepe, e ba le confidence. O ka kgotsa e le gore recently mohlomongwe go na dilo tše le gore wa di dira di-position tše le gore wa di dira goba mabaka a bophelo ga a sepela gabotse ka ra bophelo ba gago, dilo tša gago ga di tlhakane, o ba le mathata a mantši, mathata a tla šalane morago, o losa ditšhelete, o gagana le batho ba bangwe jwalo le jwalo. So e ra gore go na le ntho ngwe le gore wa e hloka ka ra bophelo ba gago. Ye nngwe ya letšo e ka ba confidence, wa kgotsa le gore o tlhoka confidence ga o ke tshepe wena ka bose wena, that's why o dira diphošo tše dintšhi, that's why sa kgone go make the right decisions. So o tlo thoma o ke believe in yourself. O se ka kgotsa le gore wena decision engwe le ngwe ke le gore wa o e tšea ka kwala gore batho ba rile dira so ka motlha o nyako o dira selo le ka le gore o ikemišetše gore o se dira ka tsela e itseng, the minute o botša motho o mongwe, motho o tlo botša ra se ka dira so, then wena o followa di-advice tša motho ola. So ye ke nako ela ya gore o ke tshepe, o gopole gore the universe e go file bohlale, ba o file monagano wa gore o nagane, o swantse o šomiše monagano wa gago, ba o fa ditoro, message mongwe ya tla through ditoro tšeo le tšona keng ke tsela ya go bontšha gore are you on the right track na, ba go laetša tsela e le gore o swantse o sepele mo go yona. So ka nako o tlo kgotse le gore o rely too much on di-advice tša batho ba bangwe mo le gore mangelo a gago ba tla go wena ka di-vision ka di-intuition jwalo le jwalo, ba tla ba go botša gore o swantse o dire 1 2 3 and o swantse o e dire ka tsela e so. But the minute wena o botša batho ba bangwe, batho ba le ba botša ba re se ka e dira so, then o thoma tša di-advice tša bona gore a re wena o nyatša mangelo a gago. Ke ka baka le o bonago o feletša o sa ba le boitshepo.
ke ka baka leo o bona go dilo tša bophelo di sa sepela gabotse ka gore wena you are always following the advice tša batho ba bangwe kore ga kgone go kopana le manyole a gago gore ba kgone go guide ba kgone go leader ene ge ba ntse ba etla wena ba o fa melaetša goba ba o guide ba dira so le so ka tsela e so wena o sa dire ka tsela ye nngwe o dira ka tsela tša gago ga ba sana taba le wena leo o ya go kopana le mathata a ba sa kgona go ntšha ka ra mathata a ba sa kgona go lemoša gore bothata šibuka ka la wena ga se o theeletše o dirile ka mokgwena o ratago ka gona mafeleletsong ba dirang ba ngala ga ba sa tla go wena ba tlo go guida because wena ga o theeletše bona instead o beile batho ba bangwe pele and then go ke tshepa go ra re wena o tshepa maatla a the universe the minute o ka o ke doubta go ra re wena o doubta the universe o doubta the creator of all o doubta le mangelo a gago so go lwena motho e ba le boitshepo ke ntho e ke fela ke bolela ke re ke tebele ka seiponeng o phele o kopotsa gore wena o botsane in your own way. Okay, number 3, angel number 5 ke nako e le gore o lebelele gore na wena o ja eng lebelela diet ya gago lebelela dijo tse o di jago go bona angel number 5 go raga ile gore o motho o rata nama o ja nama every day angel number 5 e reng gona e re go ra gore limita nama ye nngwe goba mohlomongile o tšee beke ka moka or 7 days o sa je nama goba le o ka ija o no ja gannyane not too much not every day and then o tlo ja le dijo tša tša ba le phepo le tša tshwana le di-vegetables le tša tshwana le di-fruits wa nwa metsi ka bontšhi wa kgatha swikiri wa kgatha letswai le lentšhi gore wa kgatha anything e ke leng gore e tswalela moya kore a ke rena ka re bolela ka moya re sa bolela ka batho ba na le spiritual gift re bolela ka everyone we all have spirits and ka mokana re na le energy re santse re kgone go raiser our energy kore re kgone go dira re vibratele godimo ka re go vibratela fase ke di-bad luck ka metlha ke di-negative energy ke lefifi mara go vibratela godimo and then o kgona go connected to the universe di-blessings tša tšwa from the universe di kgona go tsena ka matsogong a gago le melaetša o tšwa go mangelo a gago melaetša e kgona go tla mo go wena so o tlo checka diet ya gago nto tshwane full cream milk go bone 555 go bone angel number 5 e ka ba 5 5 ba 4 as long as le di 5 nto tshwane meleke le yona full cream milk wa ikhatha beke ga o je full cream milk okay and then point number 4 go bona angel number 5 so tseba gore ke molaetša wa bohlokwa o tšwa mangelo a gago ba go botsa gore ge le rona le mathata ka seo sebaka mathata a tla ba tseba ko wena gore okay 1 2 3 ya ka ga e sepela gabotse ba re tseba gore o tlo tšwa ka ra mathata a uwe ye ke nako ile o tšwa ka ra mathata a uwe mara gore o tšwe ka re ga ona o tlo make sure o vibratele godimo tšona di-points le ke di boletša mokana tšona 1 2 3 ke tšona tša o tlo o thuša gore o kgone go vibratela godimo o kgone gore o kry like ha o tšwa go the universe o kgone go tšwa ka ra mathata e le gore o ka re ga ona and then point number 5 ge e le gore o single ga ona motho o ratanago le yena and o ready go ka ba in a relationship go bona number 5 go ra gore o tlo kopana le someone e segale the universe e o romela motho e le gore e go kgethetše yena you are going to fall in love o tlo kopana le motho o tlo ratana le yena e tla ba love at first sight go ka kgwetše le gore o ka re ga relationship already then o tsebe gore yona angel number 5 yeo ya go e tlo go laetša o tlo bona ka mokgwa motho o phela le yena a go ratang ka gona o tlo bona a o tlišitša di-present a o tšea le ya mo le yang gona le wena on the other side e ra goreng angel number 5 e ra gore le wena bontšha lerato go batho ba bangwe le ka e se motho o ratanang le yena just batho fela ka mokana ga bona o kopana le motho ka toropong goba o tsena ka taxing motho o dula gaufi le yena ga o mo tsebe wa kgomola no ga inyakega ka metlha ge re kopana le batho le re sa ba tsebe ra ba dumediša unless le ka toropong e le gore o tletše batho ba bantšintšintši obviously o ka se tša mo dumediša everyone mara ka taxing motho wa mo gaufi le yena o tlo no mo dumediša so ke yona angel number 5 this is the way to show love to other people so ke tšona tšene tše nngwe item tše 5 tše e le gore santše o di dire the minute o bona angel number 5 okay ke fetša video ya ka mokgono and ke sa tšwela pele ke lakaletša mahlatse le matlhogonolo